balais pa ang kanang balais pa ang Kohimen kopadang konginang ay di hautrai ya bara kejingang nur kejing temu jongi akene kesni burong jongu Bartholomeus pakui apostol jonutai ya bakot ro natanaya inang bu ya kejing temu jongi napa kejinga silent jongu Bartholomeus pakui inang ya beteng menduai night Fluid flowing na kanya jimpang COVID-19. Duay na kamenda ki bapang ki basitaw. Padbara ki jing tumo jengki. Duay na kamenda ki jing jatay tam jukut mensiam jengki. Anthony Karbani, Bart Shiny, Kimbe. Duay na kamenda ki jing koy jengkiya jengki Jel Mary Karbani. Duay na kamenda ki jing tumo babha jengki Sister Rosina Talia. Duayo nagadenda kajingtingan kajingela kajangutai hala jungi lasubon Mary Karayo Karnayo. Pagnai ti yakini kajingtumu rangkat bar kajingtumu shime jungi. Ha kertengumpa baru khol Badomen Sri Pakoi, Kajing Ae Jangutai Jangiyo Jesu Christ, Bad Kajingi Jangoglay, Len Bad Kajingya Sulap Jangamen Sri Pakoi, Kindon, Rainka, Badi Barra, Pagin Panmam Nautrai, Nagavinda Hilai, Paganega Sri Buram Jangu, Bartholomeus Pakoi. Apostol Jengutrai. Iau bautrai belakot badillah. Bahim kalem pok. Ina. Duai lepa kajingnya silent jengu. Pamangiru inyo yaga jinglok. Banim yaga jingir kabakui. Lain nagi pok. Lain nagi jing sniu. Aiki apostol bakui Jengutrai. Jesu kinanyasai nagamenda jengi hinong pok. Naga jungi ki batana banyi dan syukri yang terakhir. Sangnya syukur dan panmam naga benda baru kejing tolak kejing tuna jungi. Kau terakhir jis penkuh yang ini nama ki pop ki bangi lele. Sai pun yang ini dagas nambah kerdor kejame. Pamangiru ini yang kendu mahkuma. Agak cintu baik jungi. Agak cintu belai jungi. Nga pelam. Aku belai pada orang baru. Pada tapi konsumen kau. Panggilai kau si pun. Daki cinta. Daki king. Daki ka. Daki cinta. Daki cinta panas sungai. Daki cinta panas sungai.
Daka jingle kana kapapichan. Namakatan, nakartaya kamaya makui. Kabayay sa kasaysuji. Yaki angan bakirikui. Padiyapi pagilmen kopara. Benduay na kabilang siya. Autray ublay siya. Ublay badan por baro ni saniyani. Padandada mapi di pop siya. Unyalam yang syagat jengim bam jika. Kohmen kopera, hakene sini burong jeng bantu kami bakui. Tongina pendon burong ya utrai ublay. Dan kabar ya gajin ruai burong. Burong ublay siya jong, banakin daw jingso, happy berpil baro, badang kaman baka, Tongin niya duway. Tongin ay tiyamalo kijing tumu kijing angno jangi lembang kijing asay lem jango Bartholomeus bakui apostol jango tanay. Kopa ubang habeni kajinge hawuken rajamu kalakarshan yaw Bartholomeus banyaines ken hawu Chris takin bam ya kajinge jangi ro ba ha kabala jangi ba kandum long kadak kashin kabayala ya kibriu barok shamen ni panya kani lemba Yesu Kristus kon jame trai jangi maaf ubakin pada basansha but me lemba dimensi bakui uway ublay jena la jena
kejumpa leh kitab cuma tahu kalau nong kebarak kue kerkat kebak kedai itu bagusan ku angel ulawan pada ulaong kangan ali ngepedi api ya kanong lek kulim cungkur nong berat padahal musim ku angel ulara ngai nga sya ulumba bajrong shibun pada ula pergi hanga ya kanong ba kuit ke Jerusalem kabalawan hian na peneng la ulai kabadan ya kuburam cung ulai kacing halang cung kalong kum umal lai kodar tam kum umal jasper basmur kum kekestan kadan ya kendro kabahe pat kabakencang lempat kat ar kerdam pat haki kerdam laap takat armut ki angan pat halor jung kerdam patho ikerteng jangki kat arjat ki kun Israel Syapang wingi dan lai teli ki kerdam Syapang syate dan lai teli ki kerdam Syapang syate dan lai teli ki kerdam pat syapang semi dan lai teli ki kerdam pat kakendro jong kanamba kadan kat ar teli ki mau nungrem pat haki latho ya kat ar kerteng jong ki kat ar mut ki apostol jong pun nongkron paketin jong trai Isoho ya ulai. Nakasam shispa sakusan kanamba jikbai kaspa dukusan Nakasam shispa sakusan kanamba jikbai kaspa dukusan Indwai keakhirkan kebalikan Nanyai pendan burung yani Kulai kosim jongga Nan kerku keteng jongmi Junong junong Hada kasih kerku kedong Ketil keteng terang Rai kakak padayako Junong junong Jengkot utrai ubah isa Basam hajim bita Kaitas pun ketren Yaro utrai Nanyai kendan burung yani Kulai kosim jongga Nan kerku keteng jongdi Junong junong Bapa utrai kuyai syasle Yaki cinta mano Ubah itu basnomben Yaro utrai Ai utrai cintam jongku Ai bantu kerku Hilai kilok jongku Kerku utrai Nanyai pendan burung yani Kulai kosim jongga Dan kerku keteng jongdi Junong junong Alleluia 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 Pendokikan melong utun blay Bag melong ru usin ki Israel Alleluia 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 Utrai undon rengka batim Mereka bertindu kajipuli na kos kemakoy kat kumpuya anis Kaburung kami utrai
Philip ula yakandu ya Nathaniel badula habu ngila shem ya uta uba ubosas ula to ha ka kitab jom ka ai badia uba kinomya dolata kilatho ula mojis ukun jomu Joseph uba na Nazareth lang banmi eye kababa na Nazareth la kali u Nathaniel ale wan pe la juba u pele about Jesus la yoi ya u Nathaniel bawan shau ula am shapam jum hakami u Israel bashisha ha uba omdon jing arsa u Nathaniel la kali ya kum no pi tu yana Jesus la juba ngala yoi yapi haba pedan hapo uding dimpo shua bawo pele un one court yapi ko no gikai la juba un Nathaniel pila ko no pele pila muslim ka Israel u Jesus la on hato pingai tang nama nga on bangala yoi yapi hapo uding dimpo pensa yoi yakie ke bakam kharau ban yakine batula on haki nada krancisha pensa yoi yaga benen ka bapale bat yaki angel pobele bat yakiu yakia talo ukon ubriu ka gospel jom utrai Kajero ebi Chris. ko himen ko para bagi hautrai Jesus Christ mendagasmi kabala kareke yagasni burom jom Bartholomeus pakoi u apostol jom utrai u Bartholomeus u dondro yak kerten kum Nathaniel yak abanius no yak gospel mendagasmi u Bartholomeus ude na katai Galilee na kasno kiana ha ka bau Jesus lapan kala yak shagawai bar ude u Philip ula kot ya ula yalam ya u shahu Jesus Ngimbadon bon ke jingto shapam ke jingim jomo Bartholomeus bakui ban kedon di bakon u Bartholomeus ulayam matre ha Armenia hagari Armenia bat kila penya piawu da ka bakko ya ka sni jamu ban kabana im kila ko ya ka sni jamu ban la penya no piawu ko himen ko para kaya kaba kerpan jomo Bartholomeus ka koi ulong nongya nongda jom kibapa kibashita takaba mur haba kamda me hakine ka po ni pang ni sitam ni ti ni jinpang ko ya sai lemba jomo Bartholomeus ba koi apostol jomo tran haba ni pai sha ka gospel mendagasmi ni osno shapanga jinkot jomo Bartholomeus ba koi ko Nathaniel mano baman yalam yawu shau Jesus bade upele baru Bartholomeus kidai nakaju kasna nakaju katai Galilee baru Philip lekendo yaw Jesus ula yamba yaw Jesus baulang mesaya nanda ula le yattu kana baru Nathaniel bangala yakendo yawo mesaya ngala shem ya ubala to ha kekitab Moses ula to syapang joguni But minta haba ko Philip ula on ngala shem ngala lam ya Jesus Nazareth ya uba kala kadar aga kitab Moses Nathaniel ula snow lingo balai ula snow lingo namar balai u Philip ula on
uday na Nazareth. Hakata ka port, kaslang Nazareth kalong kabarit, kalong kocok kipaduk, ba the option lala ban kimilendi, elsa mi unong siuspa, elsa mi umesaya nagas ng Nazareth. But ngitip don bongi jak benda hakat jaka gospel niosno ki parisi ke sadusi kisno limno haba kiosno baudi jisu uday na Nazareth. Namarkim simlala ban ngay satya. But kila kimilendi umesaya mi na Jerusalem na sorba ule balla namar ke Jerusalem kalau ke jaka jongi basta jongi barisma te una ne ya umshin la ban pediang habau la yasno na ka shindur jongo pele te pilip ko no alawan pe bisu bishar lupa timpat yoi timpat yakundo timpat yokren timpat yosngap yabu kenre bisu bishar dakaye daka jindik kabab idon haka kita Moses Henry pide ben yakendo mahkama pide ben yuiyaw pide ben snapiyaw pide ben yomayaw nanda pin bisha kanya kalonga jimmut jomo Philip pidawan pe alewan pe buon sin ko kimmen ko para kelap pen shisha ni bishar yake kelap tip ya ka jin shisha batikana ishur bishar bam hok yake kane ka jin bishar bam hok kadang dia kai ka sem jami abang ye kendo ki buri ki bishar abang ye suno kano ka kana ka karan chapa joki ni bishar te hanni lempa kane ka gospel ujisu o penken mauli nim deven bishar yano katino doler kala kendo yani ninum deven bishar endra gepa ni kalain ha ban bishar yake ni kalain ban bishar benran yake hanne unatne elro haka jinshida mensiyam jago ula bishar benran yake nanda o Philip umshim lakranaye Philip pula snapja nama Philip pula yoman yaw jisu abaw niya natin niya lalawang ne ka jimba ayu kalaban mina nasbe Philip uang alewan pe inam don kapan don tin minda kani kalang ka jinsta jo Philip kaminto ayu ban keren tliawat beryut kibang patla ban snabuto yake ke baro syapa imam Kidon kamban yaman. Bona pedang jangi nilok ibryu nimpat persyapan sengutu ni im hakat himsaro. Katina boleh tekot kaver ni baro. Lombat koloi dan pendrit yang lade bansyasko. Unatana yang kudon ke jinglom habau pilih uang alai banpe ulah koloi. Ulah don ke jintrang. Nalor kata ke jimpishar jamu ulah don kau jintrang. Bagulah bud dia pilih. Nama apa ulah koloi dan bud dia pilih. Ulah syan, ulah lak, ulah yaman, ia utrai, ia umese. Ladang ngamnek rek, ia pat puna stampan kentai nak jaga jingkon kan sedia yu. Ulah duno ia ka jinia kerdo ke jinia madu umese. Kau himen kau pernah ngim devan apta te haga jingai kecil. Nanda ilam unatana yalula wan ringkat badu pelik badu jisu ula yogi ya ula wana jingai jisu ang pel uni ulang Israel bashisha kaya ka daw jisu ula ang bawuni ulang Israel bashisha kadon ka daw jisu ula lak ya ha ding dimpur jisu ula ang ngala yui yapi apa udi dimbo kane kalam kada jisu pe une ulam Israel bashisha badillah mensia Israel uju bashisha ulekum no ule ya ka Torah uballo ya ka por jongi ujomu ule ya ka Torah
Ubakoi ban kule ban kusur ya ke Torah ya ke jinta bakoi jom ki jo kilom ki Israel bashisha katunga jimbanda hak kitab Deuteronomy. Pide ban kule, pide ban keren kana ba tikon aba bisham haye. Pide ban bataya ke tilo bale, pide ban kit ya ke tilo bale, pide ban don ke jingi ya ke tilo bale. Kane kalau ke jimbanda cuma Moses ya ki find Israel. Une Nathanael, ulang umuryo, ubanyesi siya yang tino bale. Tingnan ka ba daw Kristo ngalayoy yapi hapo ding dimpo. Kiju, kipule yang ke Torah hapo ding dimpo. Lese don bon na prenjo me perkat o ulasyon hapo ding dimpo don bon ikapaw lalen. Udang le tangkawe kakam. Ulang umuryo babat teriang dia ketino balik, ulang bayi dia ketino balik, ulang bapule dunia dia ketino balik, ulang bapeluk dia kapor kekenda jemu penpusong dia ketino balik. Nih nak kata daud di suap ni ulang Israel bersisha. How on don kano ka jing tingi, how on don kano ka jing sediu. Baru Yesus ulai yau on don jingar sab. Hagi beri, kita pulih, berpuson, beri dia ketino boleh kim lawan don jingar sa. Mana boleh asa? Kiberi kita batik, kita beri dia ketino boleh. Lada, manga bermaki. Nikolai dan kami dia ketino boleh. Ngin salai lui naga jingar sa. Ngin salam kita kampui. Ketino boleh kan berkui yang kau kemen kau bar. तो विडोल हम बजी कामता में आगे को पर लॉकडाउन कवे के काम कबाब बिगे में शिव किया कलो पुले या कबाइब पुले या का तीनों बड़े पुले ना का कॉस्पल पुले ना के शिट्टी जो गया पोस्टर पुले लोड कहे के लेवल लोगे जिंगराय कबाब बिगे में शिव बनिया कबाब बिशिकिनियम या कपोर का कंडा कबाब बिपलोट का है dan banyak kaba bikinyum ya ka jimpang saudom jopi lut ya ka po banyak kaba pelut ya ka po dan kaba pek ya ka kini bad Syria lut ya ka po bad kule ya ka tino balai pen selain luit na ka jingasa pen solong Kristen banilla bashisha pada kaba pek ya jifwa pek une ulong Kristen bashisha une ulong Katolik bashisha une ulong ukul bakui kane kalaman longga jing kublai cuma Yesus dia ni. Hanya ni kesini borong jodna kerana bakoi bartala meus bakoi tongin rangu pan kulai dia ketino balai kenapa Yesus pun yoi dia ni pun snowbon dia ni pun karbu dia ni. Kau Yesus bagi karbu dia ni penslai ni hanya ni kesini borong jodna bartala meus bakoi. Pangiru ini dia ketino jome pangin pusat dia ketino jome pangin tu bencana yang kecingin jome dan terpusat ke ketinjau. Ini adalah putra Yesus Kristus. Pangin dia, pangin plat ke cingin. Ngamnya, mulai pawadan pawadan, benang plat menik pada kita. Pada Yesus Kristus pun bapa wajib. Putra Yesus. Jauh dalam Mesia Pakui, jauh dalam anak Maria Kristi, jauh dalam syalate apa Pontius Pilatus, lasan apnanya, ulayang kaltatyo, ulayasya dibayang, agasni kabalan labipat na dibayang, ulagir siya balik, usyam siya kamono play upawa dan bota, nang daw lahat ng bisyap dibayang patibayang, nanay mo Mesia Pakui, ay kabalang Catholic Pakui, agar dunia sedang dirikui, agar jemaat kita, agar jemaat kita, agar jemaat bangsa kita. Amin. Mensyuk kanamba jumpa, kanamba lais pa nyubukan, kanamba lais pa nyubukan. God
Saya doai ko imen ko para baga jengkini ajanga ba jampi. Kalong ka ba priang ko tau belai upa badan bo baro. Tujuan yang jika nanti joki nara jiro kalau kita jumpa kajian toh ini bagaimana kita jumpa berang koi. Kopa ki jingai bangi banwa ki long kedak bangi kuat banlong silende ki jamme. Toya bangi yoi barabol. Yang kabasisya, berkonda, banim silender, kakub the gospel. Ngipan kekani, lempa Yesus putrai jengi. Amen. Putrai undon rengka matim. Mereka berkata, To kentiu yala ki don lord. ini itu kisah orang. Ronginai mu yautrai ublei jengi. Asyam berkata, Dashisya kalong kabasyang hok bat kabade kadeki jangi bat kajing penim yangi hamalla kapwa bat kajaka banai mu yami ko kenra ko pa bakui ko blai badan bor bat bang juk namar mami kanoma nongap lambarot bang juk memshim ino ya kakin pun lambarot entra lamba ya pokton balakirku me yai sharai but yada yaka bakonda endukla ban senshar yaka dakito kiba melatum ban long ginam sharai kiban yalam yaka hada kerten jamukun jame bakonda rengka baki angel baki akingen rengka baki katsiem baki hima barengka baki kenpon baki bojang bane ngirwaya ka jingruai jang buram jame katba klan pol ni penpana. Bangin deblong kiba iya dia ketin jangan try. Bangin lain naga jinasa kejing tingin barok. Bangin long kiba sila mensi. Hakaban mani ya utray. Hakaban ward ya utray. Dashisha melong bakui katray. Katemmei jang kejing koi barok. Namar tatani karpadi me tapen koi penken tang yakine ki jintar rajami da ka bapa ya men sim jame konga onje halo jati baken de kelala yegi kamet batasna jamotrai jami o Jesus Christ. Hata por bala dino yabu badala ka once napa wala pedian ya ka jingsha chito wala shem ya wo badala ka bai ko ya wala pedian ya wo badala ngala ke sanran upom toshin baddo bam na ka nepi baro namar khane kalam ka medjuna ya ka ba enaiti naga benda jomti.
Hakaju ke duka mentana na yaba. Kula shimya ka kuri. Badang kabai mo biyangin. Kula ayaka hala ke sentran upo. Toshim badbi na kanepi bara. Namal kame kalong ka kuri jagas nam chuna. Jang ka jutang bating mai badang chuna. Yang ka benpenmi naga benda jampi. Bad naga benda ki babur. Yang ka ben mak ikipon. Terleyak kani bahkan mau ya kan. Kos nam bakar do jemu Chris. Tepen koi ini, tepen koi pen kiakin. To ya kan ini. Kajing maya jom ka jinge. Namar kata, ini kita penmendaya kejingi apa kejimi macam. Ini terwak me ketraya upo jaga jingi, baria kapuri jaga jingi. Ngirai kuaida, namar menanyu jingi. Kiba big menya kata macam ni, berban syakri ni. Dah kabas ngeberit ni karpad ni, bak ni kiba yo benda akam mek bakas nam uperis. Nilong kiba lapinya telikawe dah umensi yang bakui. Takan mau ketraya kabalang jingi. Kabala priyan kasutala kaparte. Bata penjana ya kama ke jingi. Rengka pada Francis upa bakoi chani. Pada answer administrator de guidance. Bataro kilindo bat kirinium. Takan mau lemro ya kimen kipara. Shinran bat kinde. Kibala yotiya na kaba karmen ya ke jingi pa. Bariya bahara kibala kalan na ke jingi sene jami. Tapdiya ki shaga jingi shai ka kaban jami. To yesene ni bahara. Ni karpad ye kramba rengka but maria tesa ki bakui ka kameja ko bane ujasa bakodo kurimcha ki apostol bakui o bartolamius bakui o francis de sales bakui but baro ki rikui ki bala bisna bhai me patta illa patta nindun dan ki ba ben dunya bin dale ma ke jingim bam chik but baginya ro but bin dan go rom ye me da o gonja me o Jesus Christ. Damu lempadu barkamu kallam hame uple uppa batanpo age jingalam kame jumen se imbaku barro kaburam bat kajinyaro juno na juno. Tuai au Jesus lagi kaya ni bentuai panginduk tap daga jingai pada jingkat ku ke jeng kopa jengi bang apeni kalong kapui thank you kanwai ke ibadah kalong kapoi ha kinda kumang abe ka ayo ni mitang ke jimbang jengi kabah daga sini bertolak ini ke kan jengi kumbangi ni mati ke beles new year pada dalam ini saya jumpa and pray to politely nakapasiyo. To polite ini karpat to try na gijings niya baro. Aga jings bon jami, tay jings of jings sign aga sni jami. Nang pada aga jingara ka jings ne jami. Ngilay para bon aga po. Baninyo jingya dana gijing jing ja baro. Kapag idangap kemelen diya aga jingkar men bakui. Pada jingwan pa jang nam penim jami. O Jesus Christ. Nama kejongki kalau kima, kejongki kalau kalau sedang dan sedang. Potrai Jesus Christ, may go bala kong hati apas kojam, kajing suk na i happy, kajing suk janga na ay happy.
Wat pe ye pop jangi Henry ya ka jinge janga balang jamme bad ma ka jing sport jamme tai hata ya ka jing bad ka jinge tale ka wai kap kom ga mod jamme mama ibu bakim pada basansha jenom la jenom ka jing su ko trai kandon barabo rengka badim dap ka jinge do trai tongin ngai ku mak kaliam kawai jungo ko number 1 Kamek berkesenam jungo Chris katriyangan syaka jingling bamju
dia ni baik. Akan ada si orang jaga Bartholomeus bakoi. Wapang tol chumi. Kerto ia ni. Penkoi kebetia ia di bapa di bacita napa dai jami. Ia dah lagi semar lagi dah kecil chumi. Kadang ia pedian dia ni. Agak jingin kecil. Ai kecil pedian dia ni. Ba Mego balalang longdon loksna. Masyong sawati nampan kuya ni naga jinglong arsam jami. Naga pop jami. Pangilong pun bukan terlalu berkoi. Belaik naga jingang sam. Pangilong teruskan bersisa. Pangilong kiat kedik bersisa. Pangilong di bawah jami. Kelang kanong jingkok riang. Oh Yesus, tiada ini, semua ini, menkoi ini, menghidupkan baru menghidupkan ini. Lain lagi jingkong, lain lagi jingkong. Tiada ini, semua ini, kerto yang di bapa, kerto yang di basau, pentekan yang di basau, penkalai yang di basau. Daga jingan ilmu. Daga jangan saya terjebak dalam Yesus berkui. Haleluya, 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 Tong India Dubai. Kopa ay bakayo kiris bangilaleniam banborong yawo Bartholomeus bakui kan pelong yang iparabon kibas ngor hakadonu ban tepentroi ya kajintip jami ya ukon jami ubakim bada basensha lembad me juno la juno utrai undon rengka batil mu ya kli jumpi duai ke jinggal ko lempa ke jinga sai lem juno Bartholomeus bakui apostol juno utrai to ubelai ubapelong yapi banyak skem haga nomerin ki apostol un karko karhai yapi lempa ke jingtawa badan borang Jangi apostol bakoi o Bartholomeus. Taon penrius pa yapi. Daga jingi kai batka nuksa jangi apostol. Bad hapol ka jingi da jangi. Un pelok yapi kisaki hakamat tibrio barra. Bakumda lempa ka jingi sai jangi apostol. Pindu biyong ya ka nampaten jaga ribam jiko. Namata ka jingi kai jangi. Pilayok ya ke jingskem jong ke jinge bat ke jingger ko jong belai badan bawah uppa baru khol baru mensi yang bakoi kan ya tapi bat kan sa bat di juno ya lesuk ban bana ya ke kubar baba jong utrai da ke jingim ke jong pi Yesus ya ben Insyuk kanang bajuba, kanang basan spa kanyo, kanang basan spa kanyo.
Jesus Christ, dalam najlo, amin.